Assalamualaikum rakan. Happy Sunday. Sunday morning rain is falling. Tapi hana ujun tadi uro hino. Oke rakan-rakan, uronya burik nak share tu mehno. Tapi kalinya burik tagun kan agak dry bacut alias to. Maka jih long tagun nilai tiat noh jih long boh i. Alihnya tatu meh haju bawang merah on temurui lagi biasa resep aceh. Manyo hanaru kabe. Assalamualaikum burik. Menyatu malon-alon lagi nyan berarti si paimah katru. Waalaikumsalam mah. Opolong besti baru kawa dari Australia. Absolutely. How do you know burik? Iban hanau lah. Kan sampai ke update bak story. Oh ya. Tua long burik. Burik numpat na bungong jaro bacut ke drone dari Aussie. Netek long lah burik ba IG nepegat muno burik berpai mah. Thank you for the gift. You always remember me wherever you go. Menan burik. Jadi kan urung-urung kan gede pulong baru Aussie menan. Are you kidding me mah? Menya ikhlas kabi piring opera house. Nyo kulong mah pasti merumpak pahala. Nyo kayu pedih bak agak panen along pahala kagak tarik balik. Hane teman burik kakak lah lungcok pulang mantang. Kacok juga publolo.